Nurettin Baykalı 64 salî. Di roja ewil a erteja navend Maraşta. Bi vî otomobîla xwe bi tena serê xwe. Ji Amsterdama paytexta Holandayê bi rê dikeve. û berê xwe dide hataya ku ertej zirar û ziyaneke mezin gihandiye. Nurettin ji Amsterdamê heta Hatayê 3085 kilometre otomobîl dajo. û piştî 3 roj û 4 şevan xwe digihîne 4 yola navçeya Hatayê. û çi ji destê wî tê alîkarî û piştgirî dide mexdûran. Ama şu anda araç çok fazla. Amsterdam'dayken işte deprem oldu. کاتێک لە ئەمستردام بووم بوومە لەرزەیەک ڕوویدا ژمارەیەک هاوڕێم لە ئەسکەندەریە و چەند ناوچەیەکی دیکە هەیە بەم هۆیەوە ڕاستەوخۆ بڕیارمدا بچم بۆ هاتای ناوەندیان تاکیان بینی کە کارەساتێکی گەورە لێ ڕوویداوە سەردانی ناوەندی هاوئاهەنگی قەیرانەکانم کردو بۆ هاوکاریکردنی خەڵکو و ڕۆژانە بە خۆبەخشی کار دەکەم و 5 بۆ 6 کاژێر دەخەوم هەندێک ڕۆژیش 2 کاژێر ئێمە ئەوەی لە تواناماندا بێت دەیکەین. Pisliği organizeye giriyorum bazen. Depoda çalışıyorum. Nurettin Baykalı ku bastê xwe ji kopa navçeya Mûşeyê û ji Tirkên Asyayê ye. Nêzî 35 salin ku li Holandayê dijî. Yok öyle bir şey yapar mıyız hocam? Ben zaten böyle zor günlerde ortaya çıkan bir yapım var. لە ڕۆژانی سەختدا ناتوانم لە ماڵەوە بمێنمەوە لە کاتی پرۆسەی کۆبانێدا بۆ ماوەی 4 مانگ لەو شارەدا ماومەتەوە ئێمە لە ناوچەیەکین خەڵک پێویستێکی زۆری بە هاوکاری هەیە و بارودۆخیان زۆر خراپە و هەندێک ناوچەی بوومە لەرزە لێدراو هەیە 15 ڕۆژە هاوکاری پێنەگەیشتووە بڕیارم داوە تاوەکو 2 بۆ 3 مانجی دیکە لێرە بمێنمەوە و پشتگیریان دەکەم. Nurettinê aktivîst wekî ciwanên xwebaxş ên li herêmên Ertejê ji serê sibehê heta derengê şevê bi otomobîla xwe av û alîkariyên din belav dike û digihîne mexdûrên Ertejê û dibe mînakek baş ji bo piştevaniya xelkê sivîl. Omer Sönmez, Rûdaw, Hatay.